E kuble ye pi wa ro ki pralog ki wasnyaw suku ya ap ye ki kubor wa pala ha uni u channel tenne gasngi ki kubor wa kwa open snyaw chapi to ki kubor wasnyaw ma man kile ki kubor wasnyaw ai wa the uman pa ya ka kurim yong o da I Phniang tyrtah wa I acid khmat te chwa wos dangi cheki kubor snyaw bha ladam pu emudepi u subscribe your new channel ya subscribe your new channel we ngat how to bell wa emhetu khnang wa yopteng cho cho phi yo yeki kubor wa thame te tons dangi cha ki kubor kawi na ki ManBei da Chah theh ko da I Phniang tyrtah wa I acid da ukurim yongka ha Haryana Faridabad we kam wa man katte da em ko hapo ijing sumar hapo ka serve darjung hospital kawa em ha Delhi ya ini ijia da jia ha Faridabad Harkesh Nagar heiwa kani ka ManBei le to kawa na Faridabad kawa da Chah le ben Chah thang hadu kate wa hadu le pausan person ibenta khmat yongka da inyi neidaw wa Chah thang ko da ka acid wa I Phniang tyrtah ha ukurim yongka da ong da ka Delhi Commission for Women DCW ha katu kasngi Friday kawi na ki janyung yong kani ka ManBei wa Chah theh acid da pentip ko Chah ka Delhi Commission for Women DCW yeite iwada jia waro hi e we da kit ki yaka cha Delhi hadin wa da ya ki ka cha Delhi dalibo ki yaka Chah ka serve darjung hospital kawa em ha Delhi heiwa da em ko hapo ka jing sumar kamwa man katte ka chief yong ka Delhi Commission for Women DCW ka Swati Maliwal wa ka wi na ki dekot ka Delhi Commission for Women ka Vandana Singh dayalai ki Chah ka te ka hospital yolipat ya ka te ka ManBei ka wa Chah theh acid katkam wa ong ki doctor da pentip ki wa kani ka ManBei da chitom jor ko nei bha da jor wa Chah thang ko da ong da ki DCW kani ka ManBei da pentip ko Chah ka wi na ki janyung yongki wa Chah theh acid ko khmat ha u kurim yongka mar sin tip u khon ko yeni iwajia yaka da poi o ha hospital yo yechem wa ka beyong o kawa da Chah theh acid ha upa yong o we da khana ule wajo tho khajia nejo tho si upa o ya ka beyong o man ipor we man chwa le jo dat o yaka man ipor iwa da jo penpoi hospital yaka ka Delhi Commission for Women da pentip ko Chah ki pulit ka Haryana chaphang ini ijia we da pha ki le ya katu katni ki bru na Haryana cha Delhi heiwa da pha yang ki ya kani ka ManBei we da pha tho ki da ka FIR ha ki pulit yong ka Faridabad ka chief yong ka Delhi Commission for Women da ongko wa kani to kasin wale wa da yachem ki wa wathia hospital ki wa da poi hospital nei da wa Chah khta ki da ka acid kani ka ManBei da Chah theh ko da ka acid pen ha ukurim yongka we da Chah thang jor ko ha kani ka acid da lai lipat ko yaka ha hospital we da ongko wa da yutin wo pat wa Chah thang khmat kani ka ManBei we da ongko le yusar MMD utin kibru ya ki kandon ka an kasin wanangkong wachem ki kam kani ka jajingjia to ha katu kasngi Thursday heiwa da ong ki panel wa em kawi ka kanthai kawasa wachong chapalat sor Delhi Kirari kawa da Chah pandi acid ha ki bo ki kong yongka ha utu ubnai nongkong yong uni usnem arhaja arpawi we ki pulit ule case ki hajrong ini ijia lanru bnai wadadep kasin wa arwan wachem ki yakam kani ka jajingjia to ha katu kasngi wadadep heiwa ka Swati Maliwal
ka chief yong ka Delhi Commission for Women da tho ko Chah u chief minister ka Madhya Pradesh u Shivraj Singh Chouhan yo chim khia ya ka wi ka case heiwa da wi ubro uwa da penbor ya ka kurim yong u di asid ha ka tu ka arpau pratarik yong ubnai wan ru wa da dep yong uni usnem arhaja arpawi kamwa da dep pentip ka Delhi Commission for Women cha ki pulit we da pha bru ki cha Delhi ka Faridabad pulit da kem ki ya uni ubru we da e ki ya o da ka case wahap hapo ka section les pa arpaule ka case wa penchitom ne penmenso jor o ya kiwi wa ha ka case wahap hapo ka section les pa arpaunro ka case wakta u da ka asid ya kiwi wa ha ka case wa sos pa khande paupra ka case wale benyu ya ka kurim yong o tenne gasngi do kini don hi ki khubor wasnyao ma khubor wasnyar ai wakwa open snyao chapi yiki khubor the boys wakut e khuble ye phi waro snyao bha ye subscribe your new channel khnangwa yop ten cho cho phi yo yiki khubor khuble chibon sngi wasuk o comment ye phi waro